Ni inkuru yacu kandi yihuse ariko nanone iza kugaruka ku ngingo zitandukanye nk'ubwo ngubwo General Sematama yavuze uko Gipupu ndetse no Kwa Mulima bakomeje kuhagenzura. Ni mu gihe kandi yongeye kuburira FARDC n'igisirikare cy'u Burundi. Hagati aho M23 iravugwa mu biganiro n'igisirikare cya Uganda UPDF. Ni mu gihe Kinshasa nayo ikomeje kugenda yakira intwaro nshya zikomeje guturuka mu bice bitandukanye. Ariko kandi muri iyi nkuru yacu turaza no kugaruka kuri raporo ngufi yongeye kugaragaza umutwe wa M23 nk'umutwe ukomeje kugenzura ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru kurusha imitwe yose ibarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reba hasi ndetse subscribe, reka nihuse cyane aya makuru nyave imuzi n'umuzingo. Ni mu gihe imirwano ikomeje kuvugwa mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, udasize no mu bindi bice byegereye uturere tugenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro. Amakuru mashya akomeje kugaragaza uburyo ibintu bikomeje guhindagurika ku rugamba, uburyo impande zihanganye zikomeje kwitegura ibindi bitero ndetse n'uburyo buri ruhande rukomeje gushaka kongera ubushobozi bwarwo. Ni mu muraya makuru rero reka duhere kuri General de Brigade Charles Sematama. Uyu ni umugaba w'ingabo z'umutwe wa Twirwaneho, yatangaje uko ibintu byifashe muri centre ya Gipupu ndetse no mu gace kazwi nko Kwa Mulima. Yaburiye ingabo za FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB, avuga ko nubwo zaba zirimo kwitegura kugaba ibitero byo kwisubiza utu duce, ariko kandi ngo bagomba kumenya neza ko Twirwaneho nayo ikomeje kwitegura guhangana nabo ndetse no kubasunikira kure. Aya magambo aje mu gihe imirwano ikomeye iherutse kubera muri utu duce muri uku kwezi, aho amakuru yagiye agaragaza ko buri ruhande rushaka kugenzura tuno duce ndetse ya makuru amwe namwe akavuguruzanya. Nk'ubwo ngubwo igisirikare cya leta kikavuga ko kirimo kugenzura Gipupu ahazwi nko Kwa Mulima ndetse n'ahandi. Ni mu gihe M23 ndetse na Twirwaneho nabo bakomeje kuvuguruza ayo makuru. Ni mu cyumweru gishize umutwe wa Twirwaneho usanzwe uvuga ko ufatanya ku rugamba na M23 wari watangaje ko wigaruriye centre yo Kwa Mulima ndetse na Gipupu. Iyi Gipupu iherereye muri teritwari ya Mwenga. Icyo gihe amakuru yatangajwe yavugaga ko ingabo za Twirwaneho zari zinjiye muri iyo centre ni nyuma y'imirwano, ariko hashize iminsi 3 gusa hatangira kuvugwa amakuru yemezaga ko baba baratakaje ako gace bakagasigira ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se ihuriro rya FARDC. Ni muri urwo rwego General Charles Sematama yasobanuye uko ibintu bihagaze, avuga ko yaba Twirwaneho cyangwa se ihuriro ry'ingabo za leta ngo na ruhande ruri muri centre ya Gipupu. Ni mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru gikorera ku muyoboro wa YouTube cyitwa mu Kirambi TV1, General Sematama yavuze ko Twirwaneho igenzura imisozi yegereye Gipupu, ariko ngo centre ubwayo na ngabo na zimwe zibigaragara cyangwa se zihari haba ku ruhande rwa leta cyangwa se M23. Ati twageze muri Gipupu dusangayo abaturage, ariko nanone batwakiranye ibyishimo duhitamo gusubira inyuma. Bamaze kutwakira dusanga umwanzi yahunze, ni nyuma yaho yaje kwisuganya aza gutera. Tubona ko ari buze kwica abaturage maze twanga kurwanira muri iyo centre, dusubira inyuma gato dufata imisozi n'ibirindiro byegereye Gipupu. Nk'ubu ngubu mugomba kumenya neza ko turimo kugenzura ngubu Gipupu ndetse n'ibindi bice bitandukanye bihegereye, ariko kandi ubu ngubu Gipupu muri centre ndabizi neza ko nta ngabo na nkeya zirimo haba ku ruhande rwa leta cyangwa se zacu. Aya magambo agaragaza ko nk'uko General Sematama abivuga, Twirwaneho yinjiye muri Gipupu, ariko ni nyuma iza kuva muri ako gace ndavuga muri iyo centre ijya mu misozi ihakikije mu rwego rwo kugira ngo imirwano itabera mu baturage. Yavuze ko icyemezo cyo kurwanira muri centre cyafashwe kugira ngo abaturage batagwa muri iyo mirwano, hanyuma rero gifatwa mbere y'uko nyuma baza kwemeza ko nta kurwanira muri iyo centre. Ni mu gihe ariko mu ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwo rwifuzaga ko barwaniramo. Yakomeje avuga ko nubwo nta ngabo ziri muri centre, agace ka Gipupu gasa n'akari mu maboko ya Twirwaneho nk'uko ingabo zayo zibyemeza, ngo barakorera uburinzi mu misozi ikikije ako gace. Ikindi kandi bakavuga ko nta ushobora kwinjira muri iyo centre batabizi. General Sematama yavuze ko abaturage bari batuye muri Gipupu benshi ngo bamaze guhunga, bityo centre ngikaba kuri ubu ngubu
nubwo iri mu buzima budasanzwe ariko byibura abo baturage bakomeje kubashishikariza kongera gusubira mu byabo. Yanasobanuye uko ibintu bihagaze. Twirwaneho iri mu misozi ikikije Gipupu, ni mu gihe ingabo za leta nazo ziri kure cyane ya centre. Abajijwe ku gace kazwi nko Kwa Mulima gaherereye muri teritwari ya Fizi, General Sematama yavuze ko naho ibintu bimeze hafi kimwe. Ati turagenzura imisozi ihareba, naho turi hejuru yaho, nta wakambuka mu muhanda cyangwa se mu mazu. Nabo barabizi ingabo za leta ntabwo zishobora gutinyuka gukandagira muri ako gace kuko birasa naho ari twebwe turimo kukagenzura. Nkuko yabivuze, twirwaneho ngiri mu misozi yegereye Kwa Mulima ariko nta ruhande ruri mu mazu cyangwa se wenda mu mihanda ibarizwa muri ako gace. Ibi bivuze ko ni mu magambo ye, yaba twirwaneho cyangwa se ingabo za leta na ruhande rwafashe mu buryo busesuye centre ya Gipupu cyangwa se Kwa Mulima, nubwo twirwaneho ivuga ko igenzura ibice bihakikije ndetse bakagenzura n'ushobora kwinjira muri utwo duce. General Sematama ntiyagarukiye gusa ku gusobanura aho ingabo ze ziri, yanatanze ubutumwa bukomeye ku ngabo za FARDC, iz'u Burundi, FDNB ndetse n'abandi babashyigikira, avuga ko bagomba gutangira guhagarika ibyo gukomeza gutegura ibitero byo kwisubiza utwo duce. Yavuze ko uwatsinze ku rugamba ngo nta hantu yagiye kandi twirwaneho yiteguye kongera guhangana nazo. Ati twavuze ko hano ari iwacu, ntabwo twebwe tuzahava. Wenda bibwira ko bazaza bakadukura mu bice bitandukanye, bakadukura mu gihugu, ariko ntabwo twebwe tuzigera tuhava. N'ubu ngubu barimo kwitegura, ariko natwe turimo kwitegura, tuzongera duhangane nabo kandi tuzabatsinda kuko uwabatsinze ntaho yigeze ajya. Tuzabakira uko bazaza. Aya magambo aragaragaza ko twirwaneho iteganya kuguma muri utwo duce kandi ko nkuko umugaba mukuru wabo abo muri twirwaneho abivuga, biteguye kurwana n'ingabo zose zizagerageza kubasubiza inyuma. Ni mu gihe General Sematama yavugaga uko ibintu byifashe muri Gipupu ndetse no Kwa Mulima, hari indi raporo nshya ya Kivu Security Tracker cyangwa se KST yagarutse ku bikorwa by'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Congo. Raporo ya KST iravuga ko muri Kamena M23 ngo yongeye kuba umutwe witwaje intwaro ushinjwa kuba warahindutse umutwe ngo wifatanya n'abaturage kandi ukaba umutwe ushaka kugenzura ubutaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurusha indi mitwe yose. Nkuko iyo raporo ibivuga ngo nibura abaturage 144 ngo barishwe muri Kamena, ni mu bikorwa KST yashyize kuri uwo mutwe wa M23. Iyi raporo ikavuga ko umutwe wa M23 ngo niwo uza kwisonga mu mitwe yindi ikorana n'abaturage mu kubivugana. Iyo raporo yasohotse kuri uyu wa gatanu igaragaza ko KST yanditse nibura ibikorwa 247 by'umutekano muke muri Kamena, ni mu ntara za Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Muri Gicurasi ibikorwa nk'ibyo ngibyo ngo byari 305, ibivuze ko umubare w'ibikorwa by'umutekano muke wagabanutseho byibura 19%. Ariko KST yavuze ko iryo gabanuka ngo ritagomba gufatwa nk'ikimenyetso cy'uko urugomo rwagabanutse mu buryo busesuye. Iyo raporo iravuga ko ahubwo habaye icyo yise guhinduka kw'imiterere y'urugomo. Ni mu yandi magambo ibikorwa by'umutekano muke byaragabanutse mu mubare, ariko uburemere bwabyo ntabwo rwose bwigeze bugabanuka cyangwa se n'ababigiramo uruhare byo ntabwo byigeze bihinduka. KST kavuga ko M23 ishinjwa urupfu rw'abaturage nibura 114 ndetse no gushimuta abantu 17 muri Kamena. Ni muri iyo mibare nyine iri hejuru cyane KST yashyize uwo mutwe ku mubare wa mbere cyangwa se mu cyiciro cya mbere ngo mu kwezi kumwe kukuboza 2025, igihe M23 yafataga Uvira ngo nibwo hari haherutse kuba ibikorwa nk'ibyo ngibyo byo ku kigero cyo hejuru. Nkuko iyi raporo ibivuga, ubwiyongere bw'imfu z'abaturage ngo bwajyanye n'ibitero bishya M23 yagiye muri teritwari za Masisi na Rucuru. KST kavuga ko muri ibyo bitero abaturage ngo bashinjwa gukorana na Wazalendo cyangwa se umutwe wa FDLR ngo nibo bakomeje kugenda bibasirwa cyane. Raporo yagarutse by'umwihariko kandi no ku mibiri nibura ngo 48 yabonetse mu midugudu yabibwe ni muri teritwari ya Masisi, ni nyuma ngo y'igikorwa cya gisirikare cyakozwe na M23 kigamije kurwanya umutwe wa genosideri wa FDLR. Ubuhamya bwatanzwe muri KST bukavuga ko yakusanyije mu bihe bitandukanye ibyo bimenyetso bikagaragaza ko benshi muri abo bantu bagiye bicwa ngo bishwe n'ibisasu. Ni muri Kamena
Muri uko kwezi kose KST yavuze ko yanditse imirwano 115 yahuje imitwe n'ingabo zitandukanye. Ni muri iyo mirwano ngo 46 yatangijwe na M23 bingana na 40% by'imirwano yose KST yanditse muri uko kwezi. Ni mu gihe raporo igaragaza ko M23 yongereye ibikorwa byayo mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru. Muri turiho KST yavuze ko ibikorwa by'umutwe wa CRP ngo byaragabanutse. Iryo gabanuka ngo ryaje nyuma y'agahenge uwo mutwe watangaje ku bushake bwawo muri Gicurasi, ndetse no mu gihe ari hategerejwe ibiganiro hagati yawo ndetse na guverinoma ya Congo ku buhuza bwa Uganda. Raporo nshya kandi yavuze ko umutwe wa Kodeko watangaje ko ushaka guhinduka umutwe wa politiki n'igisirikare. Nk'uko KST ibivuga, icyo cyemezo cyatangajwe nk'uburyo bwo gushaka kwemerwa ku rwego rwa politiki ndetse no kugabanya amacakubiri yari amaze igihe agaragara imbere muri Kodeko. Ni muri iyo raporo kandi ADF nayo ngo yakomeje gushyirwa mu mitwe yitwaje intwaro ishinjwa ibikorwa byinshi byibasira abaturage b'inzirakarengane. KST yashyize kuri ADF urupfu rw'abaturage nibura 62 ndetse no gushimuta abantu 57 muri Kamena. Raporo yavuze kandi ko ADF ikomeje kwagura ibikorwa byayo ikava mu bice yari isanzwe ikoreramo ikagera no mu ntara ya Otiwere. Ni mu gihe izi raporo zigaragaza ko umutekano ukomeje kuba mubi mu burasirazuba bwa Congo, hari andi makuru akomeye cyane yavuzwe kandi bikajyana n'inama ikomeye cyane yabaye hagati ya M23 n'ingabo za Uganda UPDF muri teritwari ya Lubero. Aha rero muri Lubero amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye akomeje kuvuga ko M23 yagiranye inama na UPDF, aho impande zombi zaganiriye ku buryo ingabo za Uganda zafata uduce M23 irimo kuvamo. Ni mu gihe ngo byaba bibaye ngombwa ko uyu mutwe usubira inyuma cyangwa se ugakuramo ingabo zawo. Ni mu gihe rero M23 igiye gutangira kuva mu bice bitandukanye bya teritwari ya Lubero, bivuze ko ntabwo ari FARDC izajya hajya nkuko twari dusanzwe tubibona cyangwa se abazarendo na za FDLR, ahubwo ingabo za Uganda nizo zigiye gutangira kwerekeza muri iyo teritwari ya Lubero. Aya makuru aravuga ko inama n'ubundi yanabereye aho ngaho muri Lubero. Icyaganiriweho nk'uko ibitangazamakuru byo muri ako gace bibitangaza nuko uburyo UPDF ngo izajya yinjira mu duce M23 izajya ivamo, nuko byose ngo bizajya bikorwa mu mutekano usesuye ndetse no mu bwumvikane. Gusa aya makuru yatangajwe n'ibitangazamakuru ndetse n'abaturage baho, ariko kugeza ubu ngubu nta tangazo ryemewe n'impande zombi rirajya hagaragara risobanura mu buryo bwimbitse ibijyanye n'iyo nama cyangwa se n'indi myanzuro wenda yafatiwe muri iyo nama. Ariko kuba iyo nkuru nyine n'ubundi ikomeje kugenda ivugwa, ni mu gihe ibiganiro bya politiki n'ibya diplomasi bikomeje, byatumye abantu bongera kwibaza ku buryo ibintu bishobora kuba byagenda mu gihe M23 izakomeza kuva mu bice bitandukanye. Ikibazo gihari kandi kuri ubu ngubu navuga ko atari ukumenya uzafata utwo duce M23 izabivuyemo, ni uburyo umutekano waha ahubwo uzakomeza kugenzurwamo, kubera ko mu bihe bitandukanye uyu mutwe wa M23 wakunze kuvuga ko ubabazwa no kuba ibice uvamo abaturage bahita bahangayikishwa n'umutekano muke utezwa n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'ababashyigikiye. Ni muri urwo rwego amakuru akavuga ko UPDF ariyo noneho igiye gutangira kugenzura utwo duce twose mu rwego rwo kugira ngo tutongera gusubirwamo n'uruhande rwa leta. Hagati aho guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nayo ikomeje gushakisha ubushobozi ndetse no kubaka ingufu za gisirikare. Amakuru mashya aravuga ko Kinshasa yamaze kwakira indege nini 3 zitagira abapilote zakorewe muri Turkiya, ni mu gihe iya 4 nayo itegerejwe. Nk'uko aya makuru abivuga, Kinshasa ngo yari imaze imyaka 2 igerageza kugura izo ndege zitagira abapilote, ariko ibiganiro ntibigire icyo bigeraho. Mu mwaka wa 2024 abadiplomati batandukanye bivugwa ko bari baremeje ko Ankara ngo yakomeza kugenda igurisha cyangwa se yakomeza gukora uko ishoboye ikagurisha izo ndege, ariko ngo kuva 2024 yari irakunze kubyanga. Ariko ni mu minsi 3 mbere yuko aya makuru atangazwa, amasoko atandukanye aturuka mu biro bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aremeza ko indege 3 ngo zamaze kugezwa i Kinshasa, kandi ko iya 4 nayo itegerejwe nk'uko aba bakora mu biro bya Tshisekedi babyemeza. Ibi byatumye hibazwa igishobora guhinduka noneho hagati mu ntambara ikomeje mu burasirazuba ndetse n'icyahindutse hagati ya Ankara ndetse na Kinshasa. Amwe mu makuru yatanzwe akavuga ko impande zishobora kuba zaratewe
ishema cyangwa se zaratewe imbaraga nuko ibiganiro noneho ngo byagiye bijyana nuko uruhande rwa Kinshasa amafaranga babacaga ngo bemeye kuyatanga. Ikindi kandi ngo hari impinduka zishobora kuba zaratewe no kuza k'umuhuza mushya mu bucuruzi bw'intwaro ushyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Nkuko aya makuru abivuga, umubano w'ubucuti bushingiye ku bucuruzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Turukiya ngo watangiye kwiyongera ndetse no gukomeza gushyuha kuva mu mwaka wa 2022. Kuba rero Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zisanzwe zinashyigikiye Kinshasa zarinjiye nk'umuhuza ngo nibyo byoroheje ubu bucuruzi. Ni ku rundi ruhande umubano wa Kinshasa na Abu Dhabi nawo ngo umaze umwaka urenga urushaho kugenda ukomera. Ibyo rero byakurikiye ngigurwa ry'imigabane ikomeye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu byavuzwe harimo imigabane 327 muri Alpha Mine aho ni muri Walikari. Aya makuru akavuga ko iyo migabane yari isanzwe ari y'Abanyakanada n'Abanyamerika mbere yuko igurwa nyine nabo Barabu. Ni muri urwo rwego bamwe mu batanze amakuru bakavuga ko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zarushijeho kwegera Kongo kandi zikaba zifitanye umubano mwiza na Turukiya. Byose rero bikaba bishobora kuba byaragize uruhare mu gutuma Kinshasa ibona izo ndege bitayigoye cyangwa se ngo bikomeze kugorana nk'uko mu myaka yashize byari bimeze. Nubwo nta tangazo ryemewe rirashyirwa ahagaragara, aya makuru akomeje kugenda asobanura uburyo Kinshasa nayo ikomeje kwiyubaka ni mu gihe intambara mu burasirazuba naho ikomeje. Ibi byose bibaye kandi mu gihe urugamba cyangwa se intambara yo mu burasirazuba ikomeje kugenda igora cyane uruhande rwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse nayo mu maraporo yayo ikavuga ko uruhande rwa M23 ngo rufite ibikoresho bigezweho harimo n'ibirinda ikirere. Muri Kivu y'Amajyepfo, General Sematama aravuga ko twirwaneho igenzura imisozi ikikije Gipupu ndetse no Kwa Mulima, ariko centre z'utwo duce ngo ntangabo zirimo. Yaburiye FARDC na FDNB ko niba bitegura kugaba ibitero ko twirwaneho nayo yiteguye kongera guhangana nabo. Ni muri Kivu y'Amajyaruguru, raporo ya KST gashinja M23 kuba umutwe wahitanye abaturage benshi kurusha indi muri Kamena, ikavuga ko ibikorwa byayo, ndavuga ibikorwa bya M23 ngo byiyongereye cyane muri Masisi ndetse na Rucuru. Ni muri Lubero amakuru akavuga ko AFC M23 yagiranye ibiganiro na UPDF mu buryo ingabo za Uganda noneho zishobora gutangira gufata uduce M23 irimo kuvamo. Kinshasa naho amakuru akavuga ko guverinoma yamaze kwakira indege nini 3 zitagira abapilote ni nyuma y'imyaka 2 yo kugerageza kuzigura muri Turukiya byaranze. Ibi byose bikagaragaza ko mu gihe ibiganiro bya politiki n'amahoro bikomeje kuvugwa, impande zihanganye nazo zikomeje kubaka ubushobozi, gufata ibirindiro ndetse no kwitegura ibishobora gukurikiraho. Ni ku ruhande rwa twirwaneho ubutumwa bwa General Sematama burasobanutse. Aravuga ko badateganya kuva mu duce twose bafashe kandi ko nuzagerageza kubatera ko bazivuna. Ku ruhande rwa FARDC n'abafatanyabikorwa bayo, amakuru akavuga ko hari imyiteguro yo kwisubiza utwo duce batakaje, ndetse ko Kinshasa ikomeje kongera ibikoresho bya gisirikare kugira ngo bibafashemo. Ku ruhande rwa AFC M23 bakavuga ko yego bazakomeza kuva mu duce mu bihe bitandukanye bijyanye n'amasezerano, ariko kandi kuri ubu ntabwo bashaka ko utwo duce barimo kuvamo dusubiramo umwanzi, ahubwo barifuza ko ingabo za Uganda zitangira kutugenzura by'umwihariko muri Lubero. Ni inkuru zikomeje kugenda zihinduka umunsi ku wundi, ari nayo mpamvu natwe tuba tugomba gukomeza gukurikiranira hafi amakuru yose. Kugeza ubu rero centre ya Gipupu n'ahazwi nko Kwa Mulima bikomeje kuba uduce impande zihanganye zivuga mu buryo butandukanye. General Sematama akavuga ko ingabo zabo zimuri centre mu nkengero za centre mu mbabarire twirwaneho iragenzura imisozi yose. Ni mu gihe uruhande rwa Leta narwo rwari rumaze iminsi rwigamba kuhagenzura. Ni mu gihe FARDC na FDNB bakomeje kwitegura banagura intwaro. Sematama aravuga ko ntabwo babafite ndetse ko uwabatsinze ntawe yagiye. Ni mu gihe abaturage bo muri utu duce bakomeje guhunga, imirwano ikaba ikomeje kuvugwa, naho raporo zitandukanye ku mutekano zikomeje kugenda zisohoka umunsi ku wundi, ndetse izo raporo zikagaragaza umubare munini w'abaturage bahitanwa n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro n'izi ntambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubana no mu yandi makuru atandukanye.